uMax engayitshela ukuthi uphethe umhlaba uguqile uyinkunzi, kodwa manje ubunkunzi bakhe ubuphuphu ngoba akayiphili impilo ephilwa yimi. Into engiyifunde ngoWelile ukuthi uWelile akamthuki umuntu uma ngabe lo muntu engenazi ingqondo noma amaplani ukuthi amsantulele lesi sihobho sakhe, umsakazela ikiwi, le kiwi yakhe le enamaqhuqhuva evokomele. Hello everyone, hope usuku lakho luhamba kahle. uWelile usethi into ongathimba uMax Makhanya njengoba ethe nje ethi uMax ayikho lento yakhe kwazi ukuthuka abantu. Waphendula-ke naye uMax Makhanya naye waphonsa ezakhe iy'nhlamba. Angifuni ukuthi ngidlele isikhathi sakho. Uma ukuthi uyaqala ukufika la, make sure ukuthi ushiya usubscribe-ile ukuze ungeke uzophuthelwe amavidiyo afana nalawo. Asishone khona-ke siqale ngoWelile-ke ngoba uyena ususe uchuku. Abantu yazi fanele beyibuke ama-content ukuthi kwesinye isikhathi uyitshela ukuthi uzophama ngomuntu kanti uzoyiphilisa kabuhlungu. Uyabona nje kufana noMax. uMax engayitshela ukuthi uphethe umhlaba uguqile uyinkunzi, kodwa manje ubunkunzi bakhe ubuphuphu ngoba akayiphili impilo ephilwa yimi. Ngeke nje uMax ahambe ayobhuda kade ngibhuda nentibane ashaya amagagasi. Ngeke uMax aphume lapha afike ahlale lapha eBrea Center angene nandosi ahle kamnandi anambithe njengekati. Ngeke ngoba ukusaba abantu, content yakhe incike ekutheni akuthuka abantu. Hawu ayejithe ugodo lomuntu these njalo amusethuka umcineka. Hawu umuntu muni lo, kodwa manje akakhululekile ngoba uyagadwa mayiphi emcimbini kufanele eqashele hozonda ama-bodyguard. Kumanje uMax usemgedini, uhlezi emgedini ucashile akasithi kuphi. Ayekho umuntu wazi uMax, uhlezi uyivayele emgedeni fana nomuntu othi umvumbi wephansi endlini isigodlo senkosi wacashiswa udama aphosela ojeqe phansi lapha bejijele ozondi benobhaka bajije ojeqe phansi emgodini uyadla. Ngathi impilo uyatamuza lapho awutamuzi ngenxa yokuthi i-content yakhe igxile ekutheni ukuthi axhaphaze abantu, athuka abantu kusuku nemini, abantu bengenzi lutho ngenxa yokuthi ufuna ukuzenza umkunzi. Ubunkunzi bakhe obujike bungabonakala ukuthi bufika buhamba kugcinephi ngoba lo muntu akakhululeke emhlabeni. Ngeke ubone uMax estudio kuthiwa ukhipha ingoma lapha estudio bamshapho labantu mbhokoza amabhodle bemshaya. Akusesiyo impilo leyo. Uthi abantu lento ye-content abayi-understand ukuthi kanjani lokhu kuqula iy'pho abantu ukuthi into ephiwe umuntu uyithathe uyibonisa ukuthi nayo sifanele sengeyakho, kanti lo muntu le nto uyiphiwe eyakhe wena uzofosa manje umuntu asaphumile kubadla. Bulima-ke lobo bulima ngoba ney'gebengu nje gcwele amajezi kunuka amajezi kubole kuthephuhla azona iy'nkakha ney'nkunzi egcwele lapha wawokleva abecauthi bahlakaniphile babanjwa. Lento yoMax-ke nalabo bandile i-content yokuthi kuthukwa abantu into engabuyiseli baye besithole isifunda abantu ukuthi lento ayibuyiseli le. Boba umawerewere mina ngithi ngiphuma nje lapha koyenza uqhaza itheki kwamawerewere indaba. Angikazi ngibe ne-content yokuthi ngavuka ngane umfazi nje ngifuna nje ukwehlisa iprofile yayo ngiyidestroy ngoba enzeni. Akusiyo impilo uma sinje asiyinkunzi uyisiphukuphuku sesilima. Into engiyifunde ngoWelile ukuthi uWelile akamthuki umuntu uma ngabe lo muntu engenazi ingqondo noma amaplani ukuthi amsantulele lesi sihobho sakhe. uWelile nje akamthuki umuntu angafisi ukuthi one day amsakazela ikiwi, le kiwi yakhe le enamaqhuqhuva evokomele njengomhlane wexoxo eliphisa ukubhosha. Wena Welile awukahle uma ngabe unya njengoba unya njalo nje, ngoba indlela onya ngayo wena bangitshela abaseduze bakho bathi la ufika khona ufika ucela i-toilet, yonke indawo la ufika khona toqala oyicelayo yibhoshi ngoba uyisinyefu nje uyisinyi kuthiwa unye go. Ake ngibuze wena salukwazi esinembobo, uma ngabe unya ushita kanjani wena? Ufika kanjani lapha embobeni yokubhosha
ukuthi usule isihlama njoba une long base yedidi nje. Njengoba uphethe itruck lonke ledidi, ufinyelela kanjani embobeni yokubhosha wena Sifebe noNdindwa Sikhobo? Wena uhlezi uchuthuka amasimba wena bayasha abaseduze kwakho ukuthi hey uyavimbanisa ngephunga lomtsintsila. Makukhona wena nje bavele bangabusazi ukuthi babazeni ngoba unuka umlomo ngapha unuka umtsintsila mawuphakamisa izandla unuka iququ lamakhwapha. Kahle kahle welile wena lamaphunga angaka akuwe noma ugezile Nkosi yami uyitshela ukuthi ugezile kodwa alipheli ikhwapha nomtsintsila. Uyazi umtsintsila uzunuke ngisho emlomeni abafuni ukusondela eduze kwakho mawukhuluma wena abantu bathi emlomeni wakho kuthaphuka isitamkoko msunu wakho. Wena welile kahle kahle yini ungathi mawuyobhosha uphatha amanzi uvela ubhukudisa ididi laphana ngoba awukwazi wena ukusula amasimba uhlezi unukusela abantu ngesihlama welile emchunu awukwazi wena ukusula isihlama ididi lakho lide kakhulu ukuthi ungakwazi ukufinyelela embobeni yokubhosha mawusula isihlama awukwazi. So into engiyibuza yona ukuthi njengoba Nkosi yami upatanisa uthi uzama ukuyikhuhla la emalundeni ufuna ukwasakazela le kiwi yakho enuka isihlama. Wena ucatha yadlala amalunda wena. Amalunda afuna ifebe eziclean awafuni lesifebe esigugile esifana nawe esihlezi sithaphuka iphunga le toilet nje emlomeni nasemtsintsileni nasemakhwapheni. Wena sifebe lensila egcwele esifubeni sakho uyoyigeza nini wena noNdindwa? Yena noNdindwa akamchunu Sifebe ndini owahlezi ufuna itrend ngisho ngenkani ufuna ukutrenda ngenkani ufuna ukukhulunywa ngawe ngenkani uma ubona ukuthi akutrendeki ufuna nje umuntu osemehlweni abantu umfuna uzumthole ebese wenza lamasimba ama VN akho anuka igolo lakho leli elimanzi lichwathuka impethu Sikhobo sikanyoko. Wena uhlezi ukwatela nje wakwatela wakwatela kuZimdola la wamthuka uZimdola khwiqiqi manje nje kade uxolisa kodwa kulamasimba eVN oyenzile uthinta igama lami ngalomlomo wakho nuka ibhoshi uthi wena awukazi udelele umuntu buxoliselani kuZimdola Sifebe. Wasuka lapho wena wahamba wayokotela ngizwe emchunu umbiza ngobhuti wakho uthi ungizwe emchunu wakini uqamba amanga Sifebe ukotela ufuna ukuyontshotsha udumo luka ngizwe emchunu uthe ekuziba ungizwe emchunu wabuya wena wamthuka ungizwe emchunu wakuziba nalapho ungizwe emchunu wabuya suyingcengela usuhamba usantula ididi lana uhamba usantula ididi ulo uyingcengela kungizwe emchunu la uzibiza ngobhuti bo iSouth Africa yonke azayitshela ukuthi ungizwe emchunu wakini ngempela kanti Sikhobo Sifebe noNdindwa ulo uyikhuhla ngaleli didi lakho elinesihlama lapha ngizwe emchunu ufuna ukuntshontsha udumo lwakhe Sifebe usukumina manje khathele manje na udumo lukangizwe emchunu lo walintshontsha Sikhobo selukukhathazile usugodela kimi ke manje lana ke mina ngumqanso ongagitshelwa mbongolo ephisa ukubhosha Sifebe sikanyoko mina ngizokunyisa mina ngizokunyisa zama nje ngizame mina ngeke nguyeke uyezwa yini wena golo elichwathuka amanzi aneimpethu uyangizwa kahle wena lilebe elikhuntile elihlephukile angijwayele mina indaba yebhoshi Sifebe angijwayele inhlunu mina tshela mina akho ngquza ophila nayo mina engangilokotha Sifebe sikanyoko akho lebe elingathatha amachance la kimi ngoba njengoba wenza lamasimba nje kungenzeka ukuthi likhona igole elikuthumile ukuthi yenza lenhlunu oyenzayo ufuna uyolitshela ke naleyo nhlunu yegole elikuthumile ukuthi ngithe kulo msunu kanina including you Sifebe kade yangidakelwa. Okay everyone, sivalela i-video namhlanje sibeka ongqi. I really hope ukuthi enjoyile i-video namhlanje. If you enjoyed, make sure ukuthi smash lo like button, uphinde smash nalo subscribe button, and mina I will see you in the next video. Bye.